ngasi thokiba thodok wathroksing matangna phongkiba numidang oiramgi pausi singdagi marueba khara lokhsaraga miyamgidamakta Manipur Circle News ki maikaidagi paudamjari ahanbada paunil khon pauchedagi lokhchage Narendra Modi bu anouba lengak asigi Prime Minister oihanbada amata oina yanakhre pathoksari ngasi pamkiba NDA gi parliamentary mifamna Narendra Modi bu anouba lengak asigi Prime Minister oihanbada amade NDA gi parliamentary leader oina खनबदा अमत ओइना यानखरे हाइरे तरानिपान सुब लोक सभा मिखल गे फल हाइदोखरबा मतुंगदा बीजेपी न लुसिंगबा एनडीए गे अनोबा लेंगाक अमा सेमनबगी खोंग थांजिलकपगा लोइनना ngasi एनडीए दा यावरिबा पार्टी की एमपी सिंग यावना मिफम अमा पांगथोखी ऑल पार्लियामेंटरी हाउस की सेंट्रल हॉल पांगथोखिबा मिफम अदुदा बीजेपी गे मकोक थोंगबा लुसिंगबसिंग अमदि एनडीए गी मरुइबा पार्टनर ओइरिबा TDP की लुसिंगबा चंद्रबाबू नायडू अमदी JDU की नेशनल प्रेसिडेंट नीतीश कुमार न सिंगबा मियोय कयाना सरुक याखी मिफम अदुदा नरेंद्र मोदी न अहुमलक सुब ताम की प्राइम मिनिस्टर ओइना वसक लौनबगी अचौब लंबी अमा फाटपा होखरे मिफम अदु हौबगा बीजेपी की सीनियर लीडर राजनाथ सिंह ना इंडिया की पार्लियामेंटरी पार्टी की लीडर ओइहनबदा नरेंद्र मोदी की मिंग पुखलखी वफम अदुदा बीजेपी की अतोप सीनियर लीडर सिंह अमित शाह JP नड्डा अमदी NDA की मकोक थोंगबा लुसिंगबा कयाना सौगतखी लोइनना NDA की मरुइबा थौदांग लौरिबा कुमार स्वामी चंद्रबाबू नायडू अमदी नीतीश कुमार ना नरेंद्र मोदी बु अहुमलक सुबताम की प्राइम मिनिस्टर ओइना वसक लौनबगी वफम थमखी नरेंद्र मोदी बु NDA की पार्लियामेंटरी पार्टी की लुसिंगबा ओइना खनखिबगा इरोइनना NDA की सीनियर मेंबर MP सिंह अमदी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यावना ngasi इंडिया की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मुगा राष्ट्रपति भवनदा उनगनी मदुदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बु सौकटपा MP सिंह की लिस्ट अमसो खुसिनगनी हाइरी नरेंद्र मोदी अहुमलक सुब ताम की प्राइम मिनिस्टर ओइना वसक लौरबा मतुंगदा लेबाक असे हेना मपांगल लेबा लेंगाक अमा ओहेनबदा ngamlagani हाइना मणिपुर के चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेन फोंदोरकली नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA की पार्लियामेंटरी पार्टी मिफमदा सरुक यानबा ngasi दिल्ली दा लाकपदा पौमी सिंगा उनबदा वाफम असी चीफ मिनिस्टर N बिरेन फोंदोखिबनी सरत मिहाता सेनबा सिंह पुंग कुनमरी के मनुंगदा फादुना सराक पिगदबनी इम्फाल जरी लंबीदा मैतै सिंह फ्री मूवमेंट ओहेनगदबनी JSC न हाइरी पाउजेल पाउजेदे के लखोचबनी पाथोक सरी तमिनसी ngarang mihathina hatok pikraba jiribaam gi sorok ating bi khunodagi soibam sarat kumar singh apokpa laikhidraba S babahal singh gi mihat ke matangda panjel club amadi kangleisa club ani na sinduna ngasi ayuk pung 8 makhai tapa matamda S sase kumar singh na mifam apu oiduna khono community hall da jiribam civil society organization amadi club singh asigi mihut singh yauna mifam ama pangtok tuna member tramathoina saba JSC for the brutal killing of soibam sarat singh koba JSC ama semduna akan makhongjang changchina ba warep laukre maruiba warep singh adudi soibam sarat singh bu hat pada chenabani haiba faitol village dagi Mr. Gosanka loinana mahakna sejanariba bolero gari number AS27A 2905 pung kunmari gi manungda fagatuna logi oiba jarak piba mehat papu doctor ba pawba asi ba hakchang lodaba jiribam district safe oiraba mafam singda matik sana security thambiba imphal jiribam lambi da maitai sing free movement oihanba laikhidrabagi imungda government ge job ama pibiba amasung compensation oina lupa lakh 13 piba hairiba warep sing ase thabak oina tobirakna ba Manipur ge chief minister yauna mari laina ba local MLA authorities sing da memorandum bezin ba haina wafam sing ase warep oina lokhi JSC for the brutal killing of the Soibam Sarat Singh ki convener ke I Sasikan Singh na phongdokhibada ngasi ayuk pung 8 makhai rom taba matamda खुनौ community hall da jiribam civil society organization amadi club singh gi mihut singh yauna mifam ama pangthok tuna member tramathoina saba JSC for the brutal killing of the Soibam Sarat Singh koba JSC ama semduna akan makhongjang jangchina ba warep lokhi ngase gi mifamna mihat asebu yamna kanna yaning da ba phongdo pakaloina na mari lena ba authorities sing da mihat asida senariba mioyasi pung kunmari gi manungda faduna puthoktrabadi tongan tongan ba CSO single loina na akan makhongjang jangchilagani haikhe